abakunzi ba Mishemishe TV. Twebwe ni Timbaza, Timbaza Jimmy twakiye mace yameze nk'igorana kubera imvura na tere kubera ari sentetike ntabwo bamenyereye ariko abajore bacu baramaze igihe batubaza twinshi nta bundi barasoma antrenema icyo gituma na twatsinze ubwo tuza ko tugiye kwitegura neza cyane match retour kugira tuyikine neza. Ni iki mwashimye muri runo rukino nubwo mwarutsinzwe ni iki mwamashimye? Twashimye ikintu twashimye cya mbere nuko abi wacu ruvema bitanze kandi nahasanze kubera bari badusavye kandi bakaba bavyitaze twashimye cyane kandi twabishimye ko twahuye kandi nabiroshe. Ni rukino rwa mbere mwaye mukiye cyane hari izindi mumaze gukina bega hari n'izindi mutego? Hariho match ya mbere tugeze gukina na timu yo mu Ngagara yari match ya mbere yireri ibaye ya kabiri tugiye rero gusura kandi kwitegura kugira tugira izindi dukina izindi. Ni iki mutegura mu minsi iri imbere ubwire tubone uno mugwi wanyu wambaza FC ushike ku ntsinzi iboneka? Tugiye kongereza ama entraînement kubera benshi ntibabyitaho mugabo ubu twamaze kubona abajwere ababishaka benshi tugiye kongereza ama entraînement menshi ku buryo tuza turi en forme hama tubashe gutsinda. Tubishimiye cyane.